Santagi expectation da before February 13 si mamangda popular government ama formation tawgani habagi thajabdi lebra kamai toy ai wakhandadi popular government je form tawba ki kano de 70% gumadi chance laini ko aduga sigi popular government form tawrokta taragadi madu kuki MLA na nathi habji ma ai hana yam clarify tawjage ko mamni kaino na kuki MLA sing se yawsu yawdasu number dism lay ko mo yawgra yawra akoina pali belenga kamana leader mana lebak si kya phaba tawge hai tari mo MLA yawsu yawdu zum tawbunga me ko adagi moina demand tawriba PR karo akhoi ki kani union territory adu piu ada piu akhoi adu tari khoi la semba yawge ga hai bse sidi yamna clear kata kaino na ha ga na khoi gi moi gi mar da changraba illegal immigrant hai tare changaga legraba sing dubu population da assimilate tawge hai ba sidi NRC update tawdana tawbe ya tabak na teba government na su swai ya hai tare ko aduna kay gumba lenga se seme na khalone ko moi resign to dribne na moi so as a part of the government adum lai ne ba moi minister pai dum to han bam ne ko if lenga se sem gitar ga di moi so resign to dribne na as a part of the government adum moi revive adum to ba aduna moi gi di maning mamang yengo matam da mangjo kaim leite tawom thokwa demand to ho ja ne ko aduna ayo se haja da ho ki irang se amuka horaktana ba home ministry da gi kari control tawni aduga hojik fauda sakarna pali belengak yam phajana akhoi gi limited suspension thamaga administration la lokhalak wa thabak sida khara irang lerektadana khara movement yaraktana chattana leidana ko function toroktana adagi amaga unaraktana se thado hoi sida laga leidana ko komi na phajana hoi ko sugumba progress leiba singse government leiba matamda maitai central government natraga ND maitai gi feeling da moina regenerate toroga moi gi hana gi mong do da hanjalakna bo hona batar ga di madu BJP ge chobo bangje boy ne ba lenga se sem ding da madu gi mayam du gi yana ba potama tawroi ha ba gi potama hana thamna ba ma change ba aduna lenga se me se ai ha jai dini 70% leibi ai sem na ba adu 30% di BJP central command ma na wait torong ne adagi amom da sum yeng ga so lenga se sem re na khalo ne ko aduga kari gumba kano tare na khalo ba khoi gi dissolve tore na khalla se ba adu ta di heavyweight politician gi di kam so e ko aduga minor oi ba yamna maming bo khoi na ngasi MLA mu le ba ne khoi maming toina palli si di tara mu tane ba sina ta ba le mo ri ba MLA me am je moi de yam thi so kane adu BJP di kam so e ba BJP gi di hoji administration hoji le ba administration sina phajana puthagi matam da 2029 de election taw so 27 da taw ta so magi candidate no puthok matam da BJP gi campaign to ya ba position do lebak si irang le tragta ga di development le ga di adum le kane ba sidida magi di kem to soi mai candidate rum thor kane ba ko aduga prajana su ngasi ba da BJP ya de je huji ba utri ba adi member am the resign to le tri mandal de resign to le tri ona taina ba da BJP na changsal lak ne hena masing yam khalak bai mong da le ba ko aduna mong da kem soi heavy politician kem soi minor politician khara khoi gi maming khoi na maming so ta da ba politicians sing the khara yam thina sok pe moi kendra gi thabak tawang amak taba mi thabak hapagi process lai taba mai than bagi lai taba se hoji ngarang hanta school gi khana basi hoji khura yosale dana am je na da ada nan di wangoi rosom da tawni asina khura yosale dana sugumba administration lai taba gi struggle tasol lai tare ko si khara toina ura ga di madugi mangjaba ya minor roiba politician adi maming yam toina ta daba aduga yam powerful oi daba sing da di sokani ado major rik am shoya na smain tamjang